Nong yalam liang pyrshah ke TMC ubadeiru Menteri Rang Ba Badrim ke Jela Dr. Mukul Sangma ulayo ya ke jing itu kum nong yalam batmai ke liang pyrshah LO hapok ke ying dorbar thawain ke Jela. Kat bau MLA Bamarwe ke Seng Kongres na melim uba Ronnie Lingdo ulayo ya ke jing itu kum chief whip ke liang pyrshah hapok ke ying dorbar thawain ke Jela. Ya kini kerai jong ulam phang ke ying dorbar Thomas A Sangma la pentip da Commissioner and Secretary ka Assembly lingba ka jing pedebena bala penmi hak arp khandai tarik nailar. Kani kalawan longru shisngi hadien bakal liang pyrshah TMC kalakam na kebentaban Shimti ya kakam nong yalam liang pyrshah lingba ka jing kershan da MLA Kongres Bamarwe na melim. Kani kedi kesin ke baar bau Dr. Mukul Sangma ula syak thung kum nong yalam liang pyrshah. Ka jingdon kam bantung yau nong yalam liang pyrshah batmai kalami hadien baka Kongres kalasa satang UU MLA hadien ke jinglek penyasok badang shen jong ki laingut ki MLA ka Kongres syaka parti sinsyar NPP. Kani ke jingkelah hakasan pertai kala penlong yau Ronnie ba dan lat da kumwepan Henry ban ino ya kakam nong yalam liang pyrshah.